अहमदा हौजिक फाउबगी मरुइबा पाउसिंग पिजरी थबक अमा तौगे हाइनबु खल्लबदी ओइथोक्तबा हाइबदु खक लेते स्टेट असि ड्रग फ्री जोन अमा ओहेननबा लैंगाकना थबक लौखटपा हौरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना हाइख्रे कुमगी नोंग मतम चाना लाक्तबा अमदी अइंगासागी खल काइथरक्लिबा असि मियोइबना महौसाबु थवोइदबगी थोलकपनी हाइना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टी एस श्यामकुमारना फोंदोखरे अमदी इम्फाल मोरे लंबी परिंगदगी मयाई काबा निसागी पोलम सिंह पुथोरकपा लेप्ट्री मियोई अनिदगी लुपा करोड़ कुनमरीगी ममल ओइगदबा निसागी पोलम सिंह असम राइफल्सना फागटपा ngamkhre खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुंगथिल पाउ मियंग ताबिरिबे पुनमकु अरुणबलाना तरान ऑक्सरी हौजिक फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी थबक अमा तौगे हाइनबु खल्लबदी ओइथोक्तबा हाइबदु खक लेते तौबुतबु चपयुंगबा वाखलोन अमदी चेनबदी मथौ ताई स्टेट असिगी साखट खोंथांग मांगरोमदा थांगमिनसी हारबदी तंदबा अमदी होटनबा कनबा चंगी हाइना ngase मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेना फोंदोखरे वाफम असिंगसी अहानबा मणिपुर राइफल्स की कंपाउंड लाइबा वंकेट होल पांगथोखिबा सद्भावना दिवस पालन थौरंग मरी लैनना फोंदोखिबनी चीफ मिनिस्टर मखा तारदुना वाखल तामिनबा वाटपदगी जेनरल स्ट्राइक अमदी बन कौसिलकपना स्टेट असिगी सेल थुम अमदी साखत थौरांगी थबक थौरम सिंह पाइखलकपदा अचौब खुरो अमा ओइरी पेंदबा नुंगाइतब लैरबसु वारी सानरगा सोल्यूशन पोरकमिनसी हानगी अरीबा वाखलोन थादोक्लसी थबक अमा तौबदा कुमपुबगी हैनबी तोक्लसी खोंजेल यांगबा अनौबा मणिपुर अमा सेमदुना मालेमगी चौकट खोंजेलदा यावबा ngamnanaba होनामिरसी हाइना महाकना हाइखी बॉर्डर की अखोगी मोरे की पुलिस स्टेशन की लेरिबा दुकी दुदैदा सेफ पोस्ट का दुदैदा टोटली सिल दोबो ngamra होय मरकता उखरुल की बॉर्डर दा चौसानपुर की बॉर्डर दा जंगल मरकता खरा लालग लाकपदुना अचुक याम्ब के कनो से क्वांटिटी सी ओइरोयब ट्रक त पूरा लाइबसे अदोइतादी मोरे ने खोंग खोंग फंगग लेरबा तेनुपल की लंबी से लाए जी खोंग खोंग खंग लेरे अदुदी मदुगी हाफम दुदंगदी कनानो मखत डीजी साहब कनानो ऑफिसर याम डेडिकेटेड ओइबो ऑफिसर अमखत मांगोन तोंगान ब टिमम को मी मंगा तरा के पीरगा मोरे के एरिया से सिल दोबदे फनेम सेप तोंगने खले सोसाइटी अमख सेमन नबो होनबदा इखोई ngasi gi miron kari gu makra koi yam with some conviction koi tawram changbra ina idea de maina feel tawe थौरम अदुग मरी लेनना हंदक थौबाल पुलिस की एसपी डॉक्टर एस इबोम चाना लुचिंगबा टीम अमना थौबाल मोइजिंगदा ड्रग सुंगफम ओइबा फैक्ट्री अमा यामलबा ड्रग का कोनना फाबा ngamkiba adubu thagatpa fongdokladuna reward pigani haina su chief minister na lauthoke loinana war on drugs ki saruk ama oina state asigi border area singda mathau ningthi jana tauba officer amana lusingba special team sing semduna monitoring point sing thamduna state asi ड्रग फ्री जोन अमा ओहेननबा डीजीपी एलएम खौते दा पौताक फिकी नाकलमरोम दा लंबी दा टू व्हीलर सिंग थौबदा तंगाई फदना हेलमेट उपननबा अमदी कार सिंग दा टिंटेड ग्लास सिजनबा थिंगनबा अखनबा पॉलिसी अमा थमदुना मॉनिटर तौननबा एसपी ट्रैफिक दा डायरेक्शन पिकी थौबाल की एसपी ना लुसिंगगा फारिबा 160-70 crores की मधुना कयम साथीरगेदा मधुदी नंबर 4 सुंगब ताबगी मशीन यावरमे नंबर 4 सुंगब ताबगी मशीन दु खतना तब नंबर 4 सुंगब नंबर 4 यावरमे कयम साथीरनो मणिपुर से हम पीदी हाइबा पिखरबा मणिपुर खुजिन ममाय मगदने हाय अदो लैरमिबा पोट मयाम सी यंगो सिदी अखोगी जनरेशन टू जनरेशन मुटपया थौरम की प्रेसिडेंट की ओइबा वारोल पीरदुना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जॉय कुमार हाइखिबदा हानगी प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा लाइखिद्रबा राजीव गांधी की मपोक कुमोनगा मरी लैनना लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोकनरिबा सद्भावना दिवस असि नुंगी ओइबा वाखलोंदी अमत ओइबगी वाखलोन सागतपा साउख्रबा भारत असिदा लैदिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंह पुनमक आइखोई भारत बासिनी हाइबा वाखलोन असिनी हाइना महाकना हाइखी थौरमसी पांगथोकनी फुरु पादंदी तोमा नोट नामा धर्म की खेल लेगा तोमा भी कानून से पुंजना देगा भारत अमत होगा अपन में सिस्टम साइड पर ऐसे फाइली करा
ꯀꯨꯝꯒꯤꯅꯣꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯕꯨ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯃꯟꯗꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕꯗ ꯆꯥꯃꯂꯧ EYDC ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭रोग्राम ꯑꯃꯗꯤ ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯒ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯃꯪꯂꯕꯁꯨ ꯇꯥꯔꯝꯗꯅ ꯍꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ Manipurda masak thokna ngasi phawda atop lamdagi Manipurda koiba lapirisi Iroisemba Uripok jagada koiba lap zu yengba sa yengba uche ingam kalukudi maki environment gi phajabasi adana silaiba club sigi lekai jina Uripok maruna Uripok Iroisemba sigi jaga asna environment phajabasi ngapiyo ngarang numijungba pung taraganithoi rom taba matamda khudeng thabida leiba taranithoi suba Assam Rifles ki check post ta moredagi Imphal tamna lakpa Toyota Altis car number 7623 sek tobda masing yamlaba drug makhal ama oiriba crystal meat ka konena miyoi ama farba miyoi adu more ward number 3 dagi khambong mang chahi kuntraganithoi apokpa thong khomang kawi mangol dagi fagalaba crystal meat adu kg mafal rom adu malem gi kaithel da chaurakna lupa crore taret lom gi mamal oigani hairi Matam ikan Canada khudeng thabi check post adumakta dasu moredagi Imphal tholokpa Maruti Eco Van registration number AS01AQ0689 da check tobda brown sugar kg nipan ge konana mioi amasu fagat pangamkre farba mioi adugi mamingna Kumar Gurung chahi kungani thoi apokpa Hum Bahadur Takai Mai Kawi Senapati dagini mangondagi fagalaba brown sugar malem gi kaithel da chaurakna lupa crore taragataret oigani fagalaba polam sing adu NCB da sinakre hairi Laikidrabi Bebisna Mihat ki Mayokta Semkiba Joint Action Committee na Mihat asigi achumba langla langjin puto haiba dabi tawduna khongjang sangsinba leptri ngasisu JSC asigi member tara na thangmaiban thau ground opposite ta chara henbagi khongjang sangsinkhre ngasigi khongjang adubu lamdam adubu miyamna amadi JCRE gi staff amadi mahairoi singnasu saruk gyaki ngasigi chara henbagi khongjang da saruk gyaki ba khongjang loi M pisak machana mihat asi achumba langla langjin puthok triba fawba CD fawba chara hengani lamdam asigi mapi mapa oiriba Chief Minister N Birena athuba matamda wathok asi loisin binanaba senaba mioi dandi piduna mihat asigi warosin puthok piu haina fongdokki Thangmaiban khaktana tana Manipur miyam yauna kachin koyadagi bibisana gi misigi langla langjin ase pamagi damakta akoi seidri bhawa khuthang chara hemba seidri bhawa khongjang che akoi chamchan gani aduna honorable CM na akoi na athuba matamda masi asengba langla langjin ase puthok piu miyam da khoisaungna ba nungai taba leiriba ase amukta ko onbiu haraga aina honorable CM gi mafam da hajari Mau Imphal Coordination Committee amadi Young Volunteer Organization anina sinduna chayol amada anira kaba mau kaithel sahi asigi chayol asigi oina ngasi wangkhai puja lampakta mau kaithel kakre mau gi pothok sing leina nabagi dama ngasi ayu angan badagi hauna maike kyadagi lakpa miyamna pot yoliba mafam adu tamna laknaki ano apen gi polam sing leina naba laknaba miyamna chingna saina bangamdana tinke mau kaithel asina ching amadi tam anigi marakta lairiba nungsibagi lipun asi hena session hanbasu mateng pangli maudagi pot yonba lakhiba lalonbi kyana mafam kyada hong tuna mau kaithel kari basi laingakna mafam chaba ama yengduna akakna ba mafam ama thamaningi haiba fongdorakhi Manipur government na sumasing ase sinbiraga singa tamga lainaba marise hena naksanba ama pora adi khwaidagi phane kanjai aduga waibiona so apaba tabak tawdadi waibiona matam gudingra support tawne ase thamjare huji phoba saviram dabase yamna ningamde maramdi amada chapa han tarose Lobiba, the Portai Yodba, Mashimayam Singsi, Uraga, Yenlaga, Yamna Pele, Acacia Somana, Nungsinana, Chanana, Libi Bache, have said Yam Tagale. Mau Kajan, Samai, Sinbase, Amnungai,
मरमदी अखोई सिंगमी तम्मी अखोई सिंगसे गेप अमखक लेगे तौरम्बदो सिना मरम ओइदना यामना नक्सन्नबगी नुंसी चानना हिंगमिन्नबगी मरम अमखक ओइरकपसिसु थमोइदे याम नुंगाइ फाउजै अदु चरा चादरसु चक चादरसु ममा ओइखोइदे अंगांगिदमक्ता हिंगबनेना पोट सिटु सिटलगदि लोइरे हाइना नुंसा मरक्ता योलिबनेबा अदो सुमना इचिन इनाउसिंगना अखोइबु लाइकाइ लाइकाइदा पुबिरगा योनबसिदि अखोइ थिना पोट सिटपा हेले नुंगाइये याम हरावे ओना जुठो मदे दे माउ मैदा दे Kaisamthong hodam leraki mayai lambi amadi didim road faunaba lambi paring asidagi matam kaktana thinjinkhre tha asigi taratareta laikai edugi maira paibi club amadi laikai gi miyamna lambi thingbaga loinana ngasi fawbugi manungda Mari Lainaba authority na yengsin bidrabadi matam kaktana thingjilagani haina fongdokiba lairabani lambi thingbagi khongjang aduda sarugya kiba laikai adugi maira paibi ge member Fairoijam Memsa Tombina Manipur gi chief minister Nongthongbam Biren okpagi thoramda athuba matamda lambi asi semgani haina chief minister masamakna fongdokraba amadi local MLA da hairubada su semgani hairaga karigumba miyeng amata sangbidabana maram oiraga lambi thingbagi khongjang asi sangsilakpani laingakna lambi paring asi semjinba ngamlaroi haiba tarabadi laikai Miyamna sel khaigan aduna semlagani haike अखोइना मखोइबु म्यूट ओइना थागत खरगा मसी यंगजन बिदबसे मसी अखोइगी होदाम लेकी इमाइ बेन सिंग इमुंग मनुंग यमथोंग खुजिंग सिना ने थमोइसे दुके मतिक सोंगनारे सोंगनारी बसे करिगिनो हाबदा अखोइ हाइबा याबा मतम चारिंग अदा अखोइ हाइजग्रबनी अदो होजिंग असि बाव ताबिदना लाकपगी ngasi de अखोइ थोगा लंबी से थिंगजाबनी Hokiba July gi tang kungama panda Imphal gi Khwairaman Bazar da nga yonduna imung puribi ahal oribi Sandra ithing maning laikai dagi moirang them mema chahi humpuga manga mapuroiba laikidraba M ibotomba hariba ima asina nga yolingai da masak khangdabi nupi amana lupa chamapan ga kungi nga lobada lupa chani chapi mari xerox toktholaga nga lokhiba ima mema amadi nupi adugi khongul liringai da lupa lising taramuki nga yauriba khaw adusu mafam adudagi manglamki asigumba awaba mayok naribi ima memagi mangkiba senfam kudimak kanglaipak news tengbang lupki member singna ngarang khainaduna ima adugi mayumda chatuna tengbang khre hairi Indian Pancake Salad Federation gi miyeng makhada Pancake Salad Association of Punjab na sinduna tha sigi tara nipan dagi Guru Nanak Dev University Amritsar da pangthokliba Junior National Pancake Salad Championship 2019 da mamangi champion Manipur gi Sagol Sem Jona Chanuna championship asigi ahanba goal loduna Manipur gi medal account hangkre Ngarang ahing athengbada sanakiba match singda KG Kuntrama pandagi nimfunithoi fawgi tending categories da Bihar, Maharashtra, Assam, Tamil Nadu, Haryana bu maithiba piraga final sanglaki final da UP gi sanaroi bu yamna laksana maithiba piduna Manipur na goal lobangam kibani Yes Yes State Health Society National Health Mission Manipur gi Santhang Makhada Mantri Pukhi amadi Minuthong Manaki Namdulong da Urban Primary Health Center UPIC ani amasung Lamphel Patalaiba R&D wing da State Family Welfare Training Center da Naunasaba Hostel Building ase Health and Family Minister L. Jantakumar na Changakre Thoromasida Health Minister L. Jantakumar Health and Family Welfare gi Principal Secretary IS Bolnumang Health Services Manipur gi Director Dr. K. Razo Zenims ki Director T.S. Bimo amadi State Health Mission gi Dr. S. Manikantana Chief Guest President amadi Guest of Honor oike Thoromadu gi saruk ama oina Zenims Hospital amadi Churchanpur District Hospital gi ventilator singsu khusinake Thoromasi gi Chief Guest oiriba Health and Family Welfare Minister L. Jantakumar na fongdokhibada Imphal khaktada Chokhalaga Manipur Chokhale Haiba Yaroi Lamdamasiki Doctor Amadi Nurse Singh Karigi Singda Taningdribano Doctor Amadi Nurse Oirakpa Haibasi Miyamgi Damakta Kathoklage Haina Thoklakpa Oigedabani Haina Mahakna Fongdoki
Myanmar manungda moigi medical profession di expand mari tau sini jina kaman to ke government gi leni ga ko jina kaman to ke da mi mari expand to ko mari halit chen bai tai aku jumuri gi halit chen ga kaman tengdo police ta gap to re pale ne sta gap to re we never like to go to more aku leni ba ki doctor singna aku leni ba ki nurse more de chen de kai do be no si police kamu di wano mai muri ta kai do be no isha pang they can earn isha pang but moigi dir to an but aku human service nahi adu aku de kaman medical professional lai ai na head khang ba ga nursing da kaman de we command respect from the people praja di doctor ne hai ba ga kaman de kun ba gang bu ya bu de kaman de doctor ne aku khud na to ye but adu mind to gunga pen praja de lai bo respect command to bu to ri makal li khoi kam na mori de ta bu ki de ai har jo atu bu kitang la bu jaga da ki le ga aku command to de se aku khan na tam yo re and it is high time okay ma'am either ma'am ni high ni ek high buga infrastructure wale adu wale adagi loina na khoi equipment wale ma'am high ni wale chumi aku we do and me but asi to ri fa to na mari aku hafil lakini Hauzik Pau gi maraktan aten break amatang luxury. Come and enjoy the 10th Sirarakong Hathai Funit Chili Festival from 22nd August to 24th August 2019 at Sirarakong Village, Ukhrul District. Main attractions, cultural shows, entertainment, seminar, discussion on development of Hathai, chili and many more. Enjoy the natural beauty of Sirarakong and test the unique chili of the village. Don't miss it. The 10th Sirarakong Hathai Funit Chili Festival from 22nd to 24th August. Organizing Committee, the 10th Sirarakong Hathai Funit Chili Festival 2019. Kangla food product ti iram dong dia seng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi no food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana bu leibi kangla Ruman Technologies admission open for free computer training and other courses. Facilities available: placement assistance, free books, traveling allowance for girls students, government recognized certification, free uniform. For more details, please contact us at Ruman Technologies, Pradhan Mantri Kaushal Kendra Thobal, Thobal Athokpam, opposite DC Thobal. Our contact number 0385 222 009 or 700-5678236 or 8837016483. Our email address thaubalpmkk@ruman.net or massmanipur@gmail.com. Napi singnang hoba mafam sing matam changhandana sengdokpa aduda sunatana singkup chana kaklaba napina leibak lehok su phagat hanba yare. Achouba sanabungi napi changmanana kakpagi damak waningai leitre. Sijinabiu grass cutter amadi mulcher awaimal pungdalupa lising amaga chamga. Contact tobiu Manipur Farm Hotel near Sainik School Impal. Manipur gilabuk sing sangalasi chahi chupa. Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari. Adomadongi leijariba sanada yauriba alloy amadi elements kayagi chang marik chumna accurate quality amadi quantity galoina na khanghanba ngamlagani.
lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobihau adonggi sana adu sengi natraga sengde haibagi chingnaba du kokhanbiyo akupa marol gidamak lamjingba jewelry da lengsinbirao Lamjingba Jewelry, good quality is our priority. Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa, Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Laikai, Imphal West. Phone number 0385 2440164. Gunamani Eye Clinic is looking for qualified, young and energetic applicants for the following post: optometrist, X-ray technician, clinical assistant or nursing staff. Interested candidates can apply for the above post with their biodata and certificates before 26th August 2019 between 9 am to 3 pm. Interview will be held on 27th August 2019 at 2:30 pm. Gunamani Eye Clinic, Wangkai Kaitel Asangbi, Imphal East. ब्रेक मतुंगदा मयाबा मुखना तराम नौकचरी भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा लाइखिद्रबा राजीव गांधी की 100 सुबह बर्थ एनिवर्सरी के मरी लाइनना मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना ब्लड डोनेशन कैंप अमांग से रिम्स ता पांगथोक्रे रिम्स की ब्लड बैंक का खुसमनर का पांगथोकपा ब्लड डोनेशन अदुदा यूथ कांग्रेस के मेंबर कयाना सरुग्याखे कैंप अदुदा यूथ के प्रेसिडेंट अमीर हुसैन बीपी एनजी दिलीप कुमार जनरल सेक्रेटरी एन महानंदा यावना लुचिंगबा कयाना सरुग्याखे चौराकना मियोय हुंफुरोमना मखोय मखोयगी ई सिंग पीकी ब्लड डोनेशन अदुगा मरी लाइनना एमपीसीसी के प्रेसिडेंट गैखांगमना हाइकिबदा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइखिद्रबा राजीव गांधी की 100 सुबह बर्थ एनिवर्सरी गा मरी लाइनना ब्लड डोनेशन असी पांगथोकपसी यामना फै मसिना मियोय कयागी पुंसी कनबदा अचोबो मतेंग ओइरगनी हाइखे AICC की लिसिंग मखादा पाउताक मखादा कोई PCC मफम खुदिंग मक्ता मरुआइना IYCC की लमजिंग मखादा अकोगी प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी सिंजलांगजदना पाथोइबा सिगुम्बा अथोइबा असेंग बनुमित हाइजबा तारे सिगुम नुमित असदा कोई राजीव जीबु इकाई खोनबु उच्चबा अदुगा माबु नुंगसिबा उत्पा एबा असन तोबिमन खंबा उत्पा ओइना ngasi यूथ कांग्रेस Manipur Pradesh Youth Congress Committee simbi langbi dana asimba blood donation camp se pangthoi था सिगी तरा निपान की नुंगथिल पुंग अमा मखाइरोम ताबा मतमदा मोरेदगी इम्फाल तमना लाकपा मारुति वैन अमदा तोंगदुना लाकपा इमरान सिफाई इरम ngakpigani iram sifai dagi amom utamjit koba naha ama gari dagi songthakraba matungda lokta tasin khibadagi ngasi fawba thiba khangdana leire ngasi su mahakna gari dagi songthakiba Kongkhangi mafam singda miyam police amadi Assam Rifles yauna thibagi thabak sathakre thiba khangdana leiriba amom utamjit wakhal khara choiraba miweni imung manung dage phangba fauna amana hairi Directorate of Language Planning and Implementation Government of Manipur Sinduna Nomgi Oiba All Manipuri Text Haiba Hiramda Seminar among us Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da Pangthokre Thoramadu da JNMDA Director L Upendra Sharma Manipur University School of Humanities ke retired Dean Professor Polem Nabachandra Singh amadi Language Planning and Implementation ke Director Dr. L Mahavir Singh na Mathansit na Chief Guest President amadi Guest of Honor oina Sarugyake Thoramadu da Sarugyaki ba Dr. L Mahavir Singh na kumjali sing amaga chamapan maudraga nithoigi August ki kunda Manipuri loan asi Nepal suba schedule da chankibagi yamna maru oiba numit asi Manipur loan gi marai bak left kiba numit amasuni haike thorom asiga mari lainana lamdam asigi aiba aibi singda piba lupa lakh ahum yawba Manipur State Award for Literature hore numidang wairam Manipur gi governor na khusinaragani Center की लेरिबो अखोगी नेशनल स्कीम सिंग योजना सिंग से मसी मणिपुरी लोन दा मसी ट्रांसलेट तौरगा मधु की लेरिबो योजना में हमसे लोन वो अखोई मधु मणिपुरी वर्जन तो अपलोड तो एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ मणिपुरी लैंग्वेज बाइलिंगुअल ने इंग्लिश यो बा अदम हाइरिब से डिजिटल फॉर्मेशन दा अखोई ऑनलाइन दा अखोगी
यामना मॉडर्न इक्विपमेंट कनो मैम से अखोगी डिजिटाइज तौर मगी डिक्शनरी ऑनलाइन दा असी नमसिदा अखोगी CBS ना ऑनरेबल गवर्नर ना लॉन्च तौर बिसेनपुर पुलिस की कांगबुना गाड़ी हुरान मियोय अमा गाड़ी के कोनना फागत पंगमख्रे फागलबा मियोय अदु अंगोम सुरेश सही कुंट्रागो हुमदोय अपोकपा नबकुमार कौवी थिनुंगई मनिंग लाइकाइदगनी मंगोंदगी फागलबा होंडा एक्टिवा नंबर MN01AE3815 असी था असिकी तारा निथोइदा पेबम बिजोय कौबा मियोय अमगी मयुमदगी हुरान खिबनी हाइबा खंगबंगमले हाइरी ngasi lamdam asida tongan tongan ba mafam singda tongan ba lup singna sinduna language day gi thoram pangthok na kre patriotic writers forum manipur na su sinduna ngasi kungani pan lak suba manipur lon gi numit palan thoram manipur press club ta pangthok kre thoram adu kumari lainana OC mairana editor oiba ngaklo haina mingthon ba lairik amasu fongki lamdam asigi aiba amadi aibi ahumda award sing kusinaduna pukning thogatki thoram adu da athoiba mithunglen oikiba Dr. S Manauk tona manipur lon asi hojik alarming oiba stage amada laire maram aduna loan gi falan khak tawna yaroi manipur gi loan chap manana nipan suba schedule da chenakhiba loan kayadi ngasi angakpa fangna chokhat khre hairi sidaraiba loan gi manung da manipur language yaudana lairibana sidaraiba loan da yaurija maram mam leiram gane ba soidana adugi feedback me am leigane ba adu koi punona khaminaraga asi amona thokdana bandagi kunipan suba manipur language day 2019 sidagidi section na khoise another step am lawraga mathang dagidi loan sigi kitang upgrade torpa ya system mum do laksi akhoi masigi observation da sum pen thokna observation da sum palan sum tawna leira nungala kauba khoige gobodon puja numita khoi sanbu sanari sibiraga nungalaga chaina kanbdo adugi type torgum sena yam da appeal tawjin Manipur loan bu awang ba thakta pukhana naba amadi nat ki masak pu chakhat hanabagi pandam da amikna lamdam asigi akhang ahi civil society organization sing yauna mafam kaya da khana naina ba kaya pangthokraba matung da tongan ba warep taraga taruk lawne laure haina amik ki convener makholmani mongsabana ngasi Manipur press club ta paumi singa unaba amada phongdokre mahakna haiki lamdam asigi isai toriba seng ai ba seng amadi thilli khongliba singna मितौ तंबकी महुत्ता इसागी ओइब सिंह पुथोकपियु हाइबे यावना वाफम कयामसु फोंदोकि मशीन अमु रिकमेंडेशन लौरिबा रिकमेंडेशन से मशी अखोइना कइनोदा अखोइगी अतोपा मिफम मदमु अखोइगी लमदम सिगी अखोइ सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन मयाम अमा यावरगा मी यांखै मुना मिफम जमु अखोइ स्टेट गेस्ट हाउस दा फमबने मदुन फाइनल रिजोल्यूशन लौरगा अदि पोतु असी मीडिया दा अखोइना मसे मयाम पुन्ना खंगमिनरसी मयाम दा संदोपि ओदना अखोइ मसे लौथोक सबने Manipur Fire Service की emergency telephone number ओइरंबा 101 अदु मतम खरगी ओइना line यादबना मरम ओइरगा हौजिक की ओइना mobile number 8415925200 दा मियामना अथु अकाई की पाउ पिरकनबा Manipur Fire Service की माइकैदगी खंगहलकली उ थाबदी लाई हिंगननबा होनबना हेना मथौ ताई हाइना Young Kwakta Organization President Anis Ahmad na Tom TV ga unaba amada phongdokre wafamasi Kwakta Ward number 7 da Young Kwakta Organization gi thomi singna lambi gi nakalda hoba usara sing sambal khaba amadi anoba usara sing thabada saruk yakibada haikibani mahakna makha taraduna haukiba sahida Forest Department Office ta usara lobachat ki adubu pirakhide Moirang Kendru gi MLA P Sarat Chandra da haizaduna usara lisingama phangki madu thabaga loinana organization gi member सिंगना मयुम की वापल दगी वा यालगा संबल खाबा उ सिंग अदु हिंगनबा संथी अमदी हार सिंग हापना चिंगबा हौजिक पांबी अयाबा चावरे अदुबु मियोय खरनदी उ थारगा सेल ताले बिजनेस अंथकले हाइबा लाना संदोकपिबा सि यावरी मसी लाइवक थिवनी हाइकी बी सेम्बगी मिंगदा एनवायरनमेंट सो याबि खितंग खनबीबा फाबा अदुगा लैंगा ngasi masida akan mamidiang changhaningi development की मिंग environment सो गदी अखोइ नंगसी होनरिबा ट्री प्लांटेशन ओइगरा ग्लोबल वार्मिंग इशू से वैल्यूलेस ओइरा असुमना लमदम से की हवललिबा नहा सिंगना अमसुंग लैरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना उ थाबगी पालवपान जोखतपगी हाइनबी लालब मतमदा हौजिक लागलिबा मालेंगी होनलिबा ग्लोबल वार्मिंग की इशू असी हंथबदा मतेंग पांगनी असिगुम असिदा लैंगानसु हेना मतेंग पांगबीबा मसुंग मियंग चंगबीबा मथौ तारी Cameraman Dhanachandra Huidrong Kolonana Pautam Jariba Huidrong Roman Times of Manipur Bishnupur Paumi Kwakta
Nagaland Chief Minister Nephew Rio Union Home Minister Amit Shah ngarang New Delhi gi North Block ta laiba mahaki office ta unaduna Naga isugi matangda wafam kaya ama khanakre. Union Minister of Youth Affairs and Sports India Kiran Rijijuna Thobu Oiduna North East Olympic Association gi Executive Council gi mifam New Delhi da laiba mahaki office ta pangthokre awang nokpok state singda sport development amadi infrastructure semganana ba khanakre. Lupa lak taramathoi gi sel gi Manipuri ba Maoist ki maru oiba luching ba yauna lani mari gi Bijapur district ki Bastar division da laiba police amadi CRPF ki senior official singda khulai thadoktuna changjakre makhoi sing adugi marakta nupi lani ama yauri Yam nangakpa thodok ama oina ngarang nungthil Assam gi Barpeta district ki Nagaon da laiba BBK college ta tambe mahiroi nupi ama mahaki nungsinaba nupana thangna thinduna hatkre Laingakna lairba miyam da ahongba mamalda fanghangadaba PDS ki sengsing Assam gi Darang district ta laiba madrasa amagi campus ta thamlaga mamal hena yolambadagi Dagaon police na fagat pangamkre Haflong dalaiba masa ani leiraba auto rickshaw driver amana social media da maming onthoklaga sahi tara taru khakta ngairibi nupi macha ama khangnaraba matungda nupi adubu rap tawbikre January ba Haflong dagi Tila Basti auto rickshaw driver Akhtar Khan police na fagat pangamkre Assam amadi Arunachal boundary da laiba Kemi village ta ngarang village defense party gi kangbuna mioi ahum dagi masing yamlaba nisagi polam sing fagalaba matungda zonai police station da kusinakre ngasi ayuk phone ki ba pause singda kari kari maru ba pau yaru bage habdo me ampuna muk khangminase Lamjingba Times Thobal District Apunbada Ising Pigadaba White Outbat Augmentation Water Supply Scheme Sangakre Baby Sanamisi gi Thiziliba Kangbuda Matam PC Iho Changsen Belepiu Chief Minister Loktak Pata Anoba Semga Sagatpagi Thabak Paikat Pathingkre Usta Bismillah Khan Yuba Puruskar Award Lisingani Taramapan Kusinakre BJP na Luchingba Lengakasi Dictator Oi Haiba Thabak na Takli Gai Khangam Sangai Express Miyam na Tau Habidu Tauri Chief Minister Kuthang Charai Henba Hokre Hayengdagi heli service amuk hauragani Imphal monthly flight service lehanaba center na yare Mau Kaitel Nasina Wangkai Puja Lampakta Pokna Fam Imphal da Usta Bismillah Khan Yuba Puruskar Lisingari Taramapan Yenthokre Artist Singi Kathokpa Yaudragadi Mamang amasung Hauziki Culture gi lambi sembangamloi Governor Thobal District ki mafam singda ising pigadaba Waithokpat Augmentation Water Supply Scheme Sangakre Baby Sanagi Iho Lepiro Thizinbagi Matam PC Chief Minister Court ki ayaba yauduna Loktak ta project chawkhat thorangi thabak sing paikhatana ba haikre Police na kan na thinglabasu charai henbagi khongjang changsinkre Huyan Lanpau Manipur da haukiba chahi manga asida Japanese encephalitis na nabagi chang handak chahina khwaidigi wangle NDB na Jal Jeevan Mission ki dama crore lising ani chamapan sanction tawrakle Chief Minister Manipur handloom gi pothok Amazon gi khuthangda malem gi miyam da fangan ba haure Laingak na namfu gi thawong kaya chatharakpana miyam da ki bapu khale gai khangam Sana Laibak High Court ki ayaba yauduna Loktak ta anoba project amata paikhat pa yaroi LGA amadi Wetland Authority na seasonaki ba senfam court na takhalakle thaknaba ising pinaba crore lising ani chamapan pirakle Chief Minister Waithau pat yauna pat mari tengthokpa horgani Lal hobana lut tawdre laingak na oina tawre gai khangam Artist singda hena hona ningbagi ithil soidana pigani Governor Ichel Express Governor na Ustad Bismillah Khan Yuba Puruskar Lisingani Taramapan Lanthokre Manipur gi Art and Culture India da Tomthin Ngalibani Manghandana Bohonasi Governor Hakchangi Fibam Chadraba Singi Yum da Chatuna MOBC gi Housing Scheme Makada Jinga Yenthokre Kuthang Charai Henbagi Khongjang Chathaba Hokre U Yanthatpa Mafam Hongdokpagi Matangda Miyamdagi Objection Kokre Dolai Dhavi Dam Fail Oire Kudakta Ikang Lautho CPI gi Local Conference Ireibak Corruption gi chang phong na mantiknare Naharol Singh na chatharamba lut ki thoram office to oina chathare kai khangam Jal Jeevan Mission gi makhada lupa crore lisingani chatruk DPR Pishin Kre Baby Sanamisi gi tawhaningba du lenga kasina chamna ba fawhale Manipur gi artist na award fangba si chauthok chaningai ni Loislakpada maru iba paw amuka na pizari
Thavak ama taugi haina bu khalabadi oithok taba haibadu khak leite state asi drug free zone ama ohena na ba laingak na thabak lokhot pa hore haina chief minister N Birena haikre Kumginong matam chana laktaba amadi ainga sagi khal kaitharagli basi miyoi bana mahousa bu thawai dabadagi tholakpani haina forest and environment minister T Syam Kumana phongdokre amadi Imphal More lambi paringdagi mayai kaba nisagi polam sing puthorakpa leptri miyoi ani dagi lupa crore kunmari gi mamal oigadaba nisagi polam sing Assam Rifles na fagat pangamkhre Hauzu pawbugi wana di Manipuri paw matang sidlo jere mi eng tabir bu punamakpu amuk kana khurumjari